Devojke iz studija Glume Zozo su nam u emisiji i mi danas otkrivamo tajne scene, zapravo naša akcija se zove Scena. Fly, we can fly, we can fly! Dakle, šta sve može scena i šta se sve može na sceni? Jel možemo da letimo na sceni? Evo, Petra Pana si podsjeti. Možemo. Može, kako se to leti? Ako nisi Petra Pana? Pa, na primjer, može da se zakači na konopac. Dobro. Na konopac i onda da se leti. Znači, to su sve fore, nema ono prašina, zlatna prašina Petra Pana i tako to? Nema. Nema čarolije. Nema čarolije, ali negde izgleda kao čarolija, ali tako? Da. I šta se sve još može na sceni? Može da se glumi, da se recituje, da se pleše. Dobro, ali može se bude neko drugi? Može. Naravno. Dobro, ko ste sve vi bili na sceni? Ima dosta. Šta je to, na primjer, bilo? Pa, bili smo čak i povrće i voće. Koje povrće si bila? Ja sam bila patliđan. Patliđan, dobro, jesi imala kostim patliđana ili si morala da nekako... Jesam, imali smo, crtali su nas i po licima da izgledamo. Da izgledate kao patliđan. Dobro, jel od tad voliš da jedeš patliđan ili? Pa i ne baš. I ne baš, dobro. Jel bio neko povrće koje ne voli? Ali bio neko povrće koje voli? Dobro, nećemo o povrću. Ste bili životinje? Da. Puno puta. Dobro, ko si ti sve bila? Pa, ja sam... Ili neko drugi, svejedno? Slobodno mi kažite ko je ko bio. Bila sam... Šta? Najviše igram macu i konja. Mačka i konj, dobro. I kako je mačka? Dobro, kako se to ponaša? Koje su to osobine mačke koje možemo da predstavimo bez obzira da li imamo scenu ili da li imamo kostim ili ne? Pa, na primjer, kako prede. Može kako prede, kako se mazi, kako se umiljava, pije mleko, spava, igra sa klukom. Znači, to si ti sve bila. Dobro, odlično. Sad, ko reče papagaj? Ja. Ti si bila papagaj? Pa... Dobro, kako se to bude papagaj? Kako se to bude papagaj? Možemo da zamislimo da, ne znam, letimo, da jedemo nešto, neke granule ili... Dobro, papagaj, kako je, možemo da pričamo kao papagaj? Papagaji neki govore, da? Pa naravno, da, imitiraju. I kako je ono, ko smeta? Ponavlja sve što kaže. Kada na primjer neku rečenicu kaže, on ponovi pola te rečenice. Ili možda cijelo ako uvežba. A možda i brzo zapamti. Dobro, i znači bili ste sjajni papagaji. Da. Naravno. Dobro, i šta još može da se bude na sceni? Ćemo družiti, slobodno nam dodajte. Šta su oni bili sve na sceni? Šta se ste na sceni? Oni su igrali u jednoj divnoj predstavi Halo Beograde. Aha. Gde su bili i naratori i igrali su neke određene istorijske ličnosti, tako da su... Dobro, ja bih sada zamolila Iskru da nam nešto, šta ćeš nam odrecitovati, odnosno šta će to biti? Šta će to biti? Šta će biti? Iskra igra paža. Paža, dobro, u jednoj predstavi. Pre nego što najavimo Iskru, u stvari možemo je najaviti ovako, muzikom. Molimo za finu tišinu. Paža. Iskra paža. Ništa na svetu nije lepše od bajke. Da nevidljive ruke koje te za čas odnesu u san. Učenici se daje kao ljuljaška ili vrteška, pa lebdješ dok se ne probudiš. Ponekad se u bajci pretvoriš u princa na konju becu. Ili u princa ili u viteza sa zlatnim mačem. Ponekad moraš ubiti zmaja što bljuje vatru da bi spasio princezu iz oštrih kandži. Bravo.